Predstavljam vam svetski rekord za najviše postavljenih dijamanata na jednom prstenu. Ovu zadivljujuću kreaciju donosi nam SWA Diamonds, indijska zlatara specijalizovana za izradu dijamantskog nakita. Kako bi oborili prethodni svetski rekord koji je postavila zlatara Hašic 2020. godine, SWA Diamonds morala je da ugradi više od 12.638 dijamanata na jednom prstenu. Prema rečima izvršnog direktora Abdul Anadijana, gornji prsten kreiran je u marketinške svrhe, kako bi se skrenula pažnja na brend kompanije. Stvaranje prstena počinje dizajnom koji se bazira na izgledu ojstrik pečurak. Za indijski narod ova vrsta pečurke predstavlja besmrtnost i dugovečnost. Da bi se postigao željeni dizajn, prototip prstena je nastao pomoću plastičnog kalupa izgrađenog uz pomoć 3D printera. Sam proces kompjuterskog dizajniranja trajao je gotovo 3 meseca. Nakon 3D štampanja u kalup je sipano tečno zlato, da bi se posle hlađenja dobila baza sa 41 laticom, nalik na ojstrik pečurke. Pošto je baza završena, svaki dijamant je sa posebnom pažnjom ručno postavljen. Zatim je poslat na kontrolu Međunarodnog instituta za drago kamenje, gde je utvrđena njegova težina od 340 grama i verifikovano svih 24.679 dijamanata. Tako je 5. maja 2022. godine ovaj komad nakita upisan u Guinnessovu knjigu rekorda za najviše postavljenih dijamanata na jednom prstenu. Cena ove neverovatne kreacije iznosi $95.243. Zapratite kanal za još ovakvih informacija.